Разговараме со Иван Василчич, актер кој ни доаѓа од Србија, инаку музичар, пејач, сестран уметник, кој што е многу добро познат на македонската публика. Нашиот повод за разговор е музичко-поетската вечер, која што ја подготвува на 9 март во Македонската опера и балет, насловена Наша вечер. Добре дојдовте. Добар ден. Хвала на позив, добар ден. Ќе ве навратам назад. Во 2015-та вие бевте последниот кој што ја наполните легендарната, наша умилена универзална сала. 2 дена потоа се затвори. Но и во 2018-та во Македонската опера и балет, каде и сега подготвувате Наша вечер, ја воодушевивте македонската публика. Што подготвивте овој пат за 9 март? Tada je i mene oduševila makedonska publika. To je bilo opšte oduševljenje. Naši susreti su uvek nekako posebni. Ja imam neku posebnu ljubav za vašu zemlju, zato što sam ja bivši folkloraš i veliki sam poznavalac naše tradicije, naših prostora. I možda neki mogu malo da se ljute kada ja favorizujem Makedoniju, međutim ovo jeste tačka u kojoj se sabiraju svi najlepši balkanski uticaji što se tiče folklora. To se vidi kod vas i u savremenoj muzici i u teatru i uopšte ja to prepoznajem među ljudima. Tako da svaki put kad dođem ovde, pre svega vi mene oduševite, onda ja probam da uzvratim. Ovaj put Naša večer u Skoplju je jedan gitarski program specifičan po tome što je malo sevdah, džipsi, fado program. Jedan ozbiljan muzičar našeg porekla koji je 3 decenije živeo u Portugalu i svirao sa najvećim fado zvezdama današnjice, maestro Zoran Stojanović, maestro gitare, kompozitor i maestro gitare, je se pridružio mojoj ekipi pre koju godinu i uneo je tako neverovatan jedan duh toga Portugala, tako da sva muzika koju mi znamo i koju pevamo svi u glas zvuči samo malo pomerenije, malo drugačije. I ceo program je gitarski, nekako svi smo obučeni kao u fado, potpuno smo crni i to je ljudima mnogo zanimljivo, jer tako nešto ne može da se vidi na ovim prostorima i zapravo je jedinstveni moment gde može da se na našu muziku, našu poeziju, naše izvođače unese još taj neki tamo mediteranski fado duh. I baš uživam sa njima, baš su izvanredni muzičari. Dolazim sa Goranom Kovačićem, takođe majstrom gitare, Zoranom Stojanovićem, iz Beogradskih filharmonija na perkusijama Sale Radulović, Marko Kalabić, majstro Nikola Usanović i ne samo da ja jedva čekam, nego i oni jedva čekaju. Ljubomorni su što sam ja došao malo ranije. Ве најавив како сестран уметник, со оглед на тоа дека актерите, па може би повеќето и дел од актерството е да знаеш да пееш, да ја магепсаш публиката и вие го правите тоа фантастично со вашиот глас, но незаменлив сте во улогите во сериите. Неколку серии ќе ги споменеме. Гревот на незината мајка, Непобедливо срце, Ургентен центар, но серијата која што ја освои публиката и беше најгледаната серија на овие простори е серијата Ранетиот орел. Дали ја сметате како зелена карта во која што вашето име се слушна надалеку? Ја вас молим. Pa da, verovatno da. Do tog momenta ja sam rastao kao umetnik i posle toga ja sam nastavio da rastem kao umetnik, a to jeste bio neki moment koji se onako beleži kao životni moment u karijeri. Ono po čemu je ova godina zanimljiva je da će možda ona biti nova prekretnica. Prošlo je 15 godina od kada smo Sloboda Mićalović i ja zajedno snimali na filmu. Ove godine smo snimili novi film, Jorgovani, uskoro će biti premijera, pričat ćemo i o tome. A postoji jedan film koji će na jesen u septembru će da izađe, zove se Lazarev put. To je uloga, to je jedan veliki pravoslavni film, to je uloga kakvu nikada nisam ni dobio, niti sam igrao i sumnjam da će se ikada ponoviti. Tako da sad kad malo sagledam šta nas čeka, a naravno samo ja znam šta nas čeka, publika još uvek ne zna, vidim da postoji mogućnost da se taj moment iz 2009. kada je bila premijera Ranjenog orla, da se ponovi ove godine ponovo. Не у смислу популарности, него у смислу то пrekretnice за мене како уметник. Може би сега ќе ве замислам, ако зборуваме за
која била најдобрата улога која што сте одиграли, најголемата чест која што сте ја добила? Многу добро сте познат на рускиот пазар. Ја добивте големата чест да ја глумите улогата на Никола Тесла. Јас мислев дека ќе кажете дека тоа е вашето најголемо достигнување. Беше интересно додека се подготвувавте за филмот, требаше да ослабите некои 13 килограми. 17. Još gore, da. To je, pa bilo je zanimljivo zato što Tesla je bio čovek asketa, isposnik, potpuno monaški tip. A ja sam ipak, ne znam koliko gledalci mogu da vide, ali mi kad se na sceni vidimo, ja sam visok 1,94 m, onako malo sam kao neki odbojkaš. I onda je trebalo to sportsko telo potpuno prilagoditi liku Nikole Tesla i za to sam tendenciozno smršao 17 kg do tog dana kad je počelo snimanje i posle sam morao da se vratim na svoju kilažu. Međutim, najzanimljivije tu mi je bilo što sam zapravo otkrio da se može biti monah, može se biti i sveštenik i u ovom našem mirjanskom životu, odnosno građanskom životu. On je pravi primer. On je pravi primer zapravo kako čovjek može da se potpuno umanji pred naukom, pred Bogom, pred životom i da se ceo prepusti nečemu. Mi koji smo porodični ljudi, mi se celi prepuštamo porodici, ali tako? Porodica je mala crkva, ja sam sveštenik u svojoj, kao otac, kao muž. I to sam tada proučavajući Teslu vidio taj fenomen da je to baš neobično. Ne mora da se nosi mantija i ne mora da se bude u manastiru da bi se vodio jedan pravi, pa da kažemo, hrišćanski život, asketski. Интересно, ова што го велите, особено фактот, доста читав во вашите изјави додека се подготвувавте за филмот, колку денови сте требале да бидете само на леп и вода, дека тоа вистина било едно искушение пред кое што вие сте биле поставени, додека се подготвувате за филмот. Uopšte za filmov ili za taj? Za taj, da. To je bilo, ja sam pre toga imao sam sportski nadzor, znate, to sam sa stručnjacima spuštao tu kilažu i to je gledalcima uvijek zanimljivo kada se glumci transformišu. Međutim, to je opasno za zdravlje, znate, neki veliki svetski glumci kao na primjer Marlon Brando kada su se ugojili 30 kg za uloge, nikad nisu uspjeli da dovedu svoje zdravlje nazad. Ili u situacija koga treba da oslabate. Da. I mislim, to baš mora pod nadzorom da se radi i ja ne odlučujem se za to često. Ovo je bila jedinstvena prilika i to nije moglo se propustiti. A pre toga, znači do samog snimanja sam jako vodio računa i onda sam otišao na Svetu Goru i bio sam 7 dana dole i bukvalno je bilo samo hleb i voda. Ne samo zbog tog fizičkog, nego i zbog malo i zbog te duhovne dimenzije tog velikog čovjeka. Ali više volim kada moram da se spremam sportski, naprimjer kad igram neko sportistu pa idem na treninge 2 puta dnevno. To mi je nekako, to mi više prija. Ali ne može uvijek ni da prija, znate, podvig nekad iziskuje i žrtvu. Вие велите дека контактот со публиката ви е најважен. Може би во овие вечери кои што ги подготвувате, тие се, да речеме, поограничени, позатворени, интимни вечери на кои што можете поблиску да видите публиката и велите дека тоа е тоа што ни треба, дека убавината ќе го спаси светот. Да. Тоа ли е тоа што ни треба? Такви убави вечери, контакти, луѓе да се социализираат повеќе, убави мисли, песни, зборови да си размениме? Da, pa prvo, televizija i film su mnogo moćni mediji, ali ne možete čovjeka da upoznate dok ga ne vidite lice u lice, dok ga ne vidite uživo. Ja sam puno snimao, ja znam da mene publika zna iz svih ovih naslova i mnogih drugih. U Beogradu imam veliki repertoar, kako u nacionalnom teatru, tako i u muzičkom teatru, u musical teatru, pozorišno terazijama. Međutim, to su toliko velike i komplikovane predstave da su jako retko ikada izašle iz Beograda, a kamoli iz zemlje. Jedinstvena prilika je, na primjer, kada su Cigani lete u nebo, koji ima 150 učenika, gostovali na Ohridu 2004. godine u Ohridskoj areni. I to je bilo toliko veličanstveno prožimanje dve zemlje, dve kulturne sredine, da sam ja mislio posle toga, blago nama ako svake godine bude ovako. Nikad se više nije ponovilo.
Može bi zato se večeri za pametanje? Apsolutno. Nikad se više nije ponovilo jer je to prekomplikovano. I onda sam ja rešio da zapravo napravim svoju predstavu jer kada se uživo vidim sa ljudima, lice u lice, u teatarskoj dvorani, kada im se obratim na njihovom jeziku, kada im ja zapevam, potpuno je to produžetak našeg upoznavanja. Ponekad ako postoje neke predrasude, da su ljudi sa televizije ili filma nedostižni malo, kao neki polubogovi, ovdje se to izjednačava. Mnogi su me pitali zašto se muzička predstava zove Naše veče. Rekli su mi marketinški stručnjaci, bolje bi bilo da se zove Vaše veče, jer će publika onda da se osjeća kao vaše veče, ovo je poklon za vas. Međutim, ja branim tu tezu da ovo mora da bude naše veče, gdje je podjednako važno kako za publiku, tako i za nas na sceni. Bez obzira što smo mi na sceni, a vi u publici, u životu smo jednaki. Svi smo u toj dvorani i svima nam treba lepota. Zadatak je važan u tom susretu da se setimo da bez obzira koliko je surov svet napolju, da dobrote još uvijek ima i da lepote još uvijek ima, a veliki Dostojevski je rekao lepota će spasiti svet. I to je jedna od najvećih istina ikad napisanih. Ajde da зборуваме за Ѓурговани, за новиот филм. Леле, што прашав. Како филм е во исчекување кога го објавивте трейлерот за филмот? Толку големо внимание на социјалните медиуми за само еден ден. Да. Кои се очекувањата? Očekivanja su velika, možda su čak malo i pogrešna. Evo, odmah da zaintrigiramo zašto. Zato što kada se pomenemo Sloboda Mićalović i moje ime Ivan Bosiljčić, mi smo voljeni par iz tih divnih serija koje su bile potpuno očišćene od svake vrste psovke, eksplicitnosti. To su serije koje su mogli da gledaju svi od 7 do 77 godina i koju su svi gledali. Ovaj film nije takav. Ovaj film govori zapravo o drugoj strani glumačkog zanata. Ovaj film govori o razbija predrasude o tome da je sve divno, da su sve cipele lakovane, da sav nakicija, red carpet, da je sve divno upeglano, da glumci nemaju nikakve probleme, da je to jedan divan, mekani zanat, da je biti voljen od strane naroda, da je to pobednički venac. Međutim, sve to ima drugu stranu. Siniša Cvetić, moramo, evo, 15 godina smo živjeli u ubeđenju da je to sve idealno, ali nije. Zašto je to zdravo za ljude? Zato što mislim da to publiku leči od idolopoklonstva. Znate, često javne ličnosti, velike sportiste, glumce, pevače, onako gledaju kao neke polubogove. I onda su očekivanja od nas prevelika, onda su te ličnosti čak i pogrešni uzori, u smislu zaboravlja se da su to ljudi koji mogu da naprave grešku, koji imaju svoje tenzije, svoje probleme. I kad se to otkrije, nekako svako od običnih ljudi koji rade neke druge zanate, koji nisu tako glamurozni, osjete se ipak nekako malo zdravije. Znate, nema pogrešne čežnje, jer svi smo ljudi. Da. Svi smo ljudi, svi smo jednaki, svi imamo svoje neke probleme. Film je malo čak i šokantan. Zato što Siniša Cvetić je mladi reditelj koji voli da šokira. I ja onda kažem, film neće biti 7 do 77, na to treba roditelji da obrate pažnju. Dobro. Neće biti porodičan film, da se ide da se gleda zajedno. To je film za odrasle i za onako neki malo starije tinejdžeri, ajde tako da kažem. Ali komedija ludačka, crno-humorna, vrlo eksplicitna. Dobro, сега дадохте една позитивна нота на крај, дека добро. Сепак треба да се гледа филмот. Mora da se pogleda. Film je urnebesno smešan. Urnebesno smešan, ali nije svaki humor za decu. Hoće da kažem, nije film za decu, to je film za nas. Mi ćemo se smejati nad našim nad tim nekim gorkim forama našeg zanata i to će biti mnogo zanimljivo publici, ali to nešto drugačije od onog što naša publika navikla kada je ovaj glumački dvojac u pitanju. Ајде сега вака малку поозбилно, ќе ве вратам кога бевте 7 дена на Света Гора, па си изборувавте малку повеќе со себе.
Велите, не постојат пропуштени шанси во животот. Вистинската шанса треба да ја видиш, да ја препознаеш. Вие ги препознавте вистинските шанси за вас? Šta se ispostavlja? Ispostavlja se da i one koje sam propustio su se vratile. Aha. Ja ne verujem ono da kao prošao voz. Kao moraš da uskočiš. Znate kad kažu ono kao u životu postoji samo jedan voz, ako ne uđeš u njega, nema. To nije tačno. Mislim, voz ide 3 puta dnevno. Svaki dan, je tako? Na svakoj železničkoj stanici. Vozovi se stalno ponavljaju. Ja nikad u životu nisam čuo da ide samo jedan voz u životu. Ičijem. To mislim da je onako malo neka, da kažemo, shopping, kapitalistička zabluda, da mi iščepamo ono što nam oni nude. Mislim na prodavce koje čega. Prave šanse dolaze bezbroj puta do nas. Ono što je za nas. U potpunom miru, u ljubavi, bez obzira što ih mi ne vidimo ili odbijemo bilo šta, dolaze potpuno anđeoski dok ne sazrimo da ih uzmemo i da ih iskoristimo. A šanse koje su obojene time kao ajde moraš da uzmeš, nema, a ja sam jedina tvoja šansa, sutra više ne postojim, to je sumnjivo. To je jako sumnjivo, to treba obići. Ja to znam po svojim ulogama. И ако добро ве разбрав, треба постојано да бидеме отворени кон нови можности и шанси. Apsolutno. Šta želim da kažem? Da bi prepoznali šansu, trebalo bi da radimo na svom duhovnom sazrevanju, jer mislim da se velike šanse u životu ne poimaju logikom. Kao, aha, mi sad malo izračunamo, to ovo će biti dobro za imidž, ovo je super, opap, i šansa je ispunjena. Ne. Duhom, srcem stvar treba poimati. I onda mislim da se stvarno prepoznaje prava šansa koja vam obeleži život i koja vam bude na korist. Љубител сте на ромската музика, неколку пати ја спомнувате, но исто така велите дека обврска е на секој уметник да ги изведува песните на Тоше, на нашиот Тоше Проевски. Да. Затоа што само така тие ќе живеат. Не се договоривме за ова, но сакав да го завршам интервјуто со тоа што ќе ви се заблагодарам, што бевте наш гостин денеска и ќе ве замолам да ја испратиме публиката која не гледа со една ваша песна. Ваша изведба. На некоја песна. Ваш избор. Da, smatram da je Toše Proevski bio izvanredni diplomata, kulturni diplomata po celom regionu pa i po svetu. I da je njegov primer poziv za svakog od nas da razmislimo o tome kako možemo da širimo dobar glas o svojoj zemlji, o svojoj tradiciji. Ja sam sa onog njegovog božanstvenog albuma izvorne muzike Božilak naučio apsolutno sve makedonske pesme. I od tada pevam te pesme. Znao sam pre 15 godina pre 20 godina kad sam to naučio, da će doći moment kada ću moći da pevam Ako odam u Bitola. I to je bilo prošle godine u Bitoli, sam pevao to, cela sala je bila na nogama. I to je bio moment spajanja, potpuno duha. A imao sam također tada u Univerzalnoj dvorani, kada smo bili, prema što je zatvorena, upoznao sam porodicu Ante Popovskog, vašeg velikog pesnika, koji su mi poklonili par knjiga velikog pesnika iz njihove kućne biblioteke i tada sam naučio stihove na makedonskom koje nosim svuda sa sobom. Ti konačno me bakna. I kako i ovje doždovi sa kavici. Kako i ovje vetrište me okolo za sebe si. I to, što već je među nas slučaj, to ni Gospod Bog ne može da go spreči. Благодарам. Беше чест и задоволство и дојдете ни повторно во Македонија, во Скопје. Едва чекам, увек. Мислам дека сме добри домаќини. Може да го потврдите тоа, често сте тука. Најбољи.